Okikaha businguza Mugisha kozero ubonero nshanju nabiro mu gwa grosso myini 18 mu kishayi nokwe kusingo bira mukoratira Augustine mu biru otunjiro ubonero nshanju na bushatu. Prima Sebo hamwe na Albert Muhirwa batunjiro ubonero 9 nabona buri omwe okwata omwanya gwa kashatu omumpaka ezetabirwa mu bakwasi benshaho za golf 35. Charles Kagombo tebekanise empaka ezinagira ngu bine kigenderwa ekyo kukuza omuzaano gwo minyeto. Aha Mbarara Sports Club tugeze kupromotinga omuzaano gwa golf kandi golf Mbarara Sports Club ine ba members abarukurengo muri ganata but like 70% bona ba seniors over 55 years and above. Kunka hata abana bato pokuzo mu clubs ezindi zentebe za chitante za nkahi zone za jinja no shanga na Fort Portro ushanga ni ba promoting abana bato binje no batino omuzaano gwo bari kugira ngo no gwabagiga ekikagomba ari kuhakanisa obwari kuhabura. So mbwena abantu bingi of course nibashimanya ngu golf neza n'abagiga wayemeraho karebo za sports club karabanta bar nemutwe ziri munaki woino obwoba tokutahamu konka tugeza kukimanyiza abana bitu babana from humble families. Ogugubire guri omurundi gwo kubanza empaka eziri kutebekanisibwa kandi Kagombe nagira ngo nizija kugumana zibaho buri mwaka. Sports buri omuzaano gwona koko excellinga ninga wabo omuzaano murungi ninga omwiricu murungi ejo nentasi yankuru munonga. Omuzaano gwa golf tugurukanya minyeto konka abazaano bambara bariyo nibakora ekiri kubasika kureba ngo minyeto yagwejumberamu. Gasha kwa logia sibya mukama.